uthini Nzethe? Niyamqala. Awulifunze ke sisi. Lalelani ngebathandekayo. Isaiah 46. Now awukeva nathi vula 46. Isaiah 46:10. 46. Yes. Isaiah 46 verse 10. Ngimemetela siphetho kusukela ekuqaleni. Seniyakhumbula mose? Kodwa uthi yebo. Seniyakhumbula mose? Umemetela enkulunkulu kusukela kuphi? Funza licedzele ke sisi. Ngimemetela siphetho kusukela ekuqaleni. Kusukela etikhatsini takadzeni ngimemetela lokho lokutakwendeka. Ngithi mine injongo yami iyakuma. Ngiyawukwenda konke lokho lesekuhlelile. Amen. Amen. Losho sibathandekayo uNkulunkulu unelihlelo nangathi. Amen. Athi la sakuhlelile athi thina sihambe kulomgwaqo la uhlelile. Khosi unelihlelo ngathi. Awuthi unelihlelo lami uNkulunkulu. Uthi unelihlelo lempilo yami uNkulunkulu. Uthi ke babethwala ngoba yena waqala la yakhumbula mose. Ndela ubakhona sinoko kubuda ngasishana. Waqala kuphi ke nguphi? Sathi wathi nguphi la? Sekugcinene. Uthi ke yena kepha ke uNkulunkulu wase ufika muva la. But kwabuye wathi ke ngoba lo uNkulunkulu uNkulunkulu engeke sisho ukuthi wathi usiqalo siphethe. Wathi ngeke hey manje nkulumo yakhe. Ke wathi nje angeke sisho ukuthi ke abe kuphi leqala ngoba vele yena abe vele anjani. Amen. So Jeremiah number 1 verse number 5 uthi before I formed thee in the belly I knew thee. Lo shothi nathi besikhona elikhalweni lakhe wasikhipha kulesikhathi lesikuso kulethi insuku tokugcina. What is now experience naku lebevele kukhona la kuhle njengoba Isaiah 46 asho lebevela kuhlelile thina sesihamba tukwa lamagama alesiphetho angafike esiqalweni nokuthi leke kuhlele kavele kwendeke angeke kushintshe. Amen. So thina lesifuna ke atawushumayela lamuhla not now atawushumayela lamuhla sibambe lokuthi sewaqala uNkulunkulu esiphethweni sesihamba tukwa lamagama. In the New Testament kuthiwa Jesu wahamba tukwe lwandle. Then there was a guy there Peter leyathi nakunguwe nkosishana unginde. Lokusho ukuthi futhi ke baba msima ngo Peter wahamba etukwe amagama awoza. Akahamba etukwe manje ejo hamba tukwa namayini bathandekayo. Emagama nathini woza. Amen. Shothi lezi sihamba tukwa lamagama lokuthi uNkulunkulu la kuhlelile la kumemetele esiphethweni angefike esiqalweni utakwenda njengoba enenjani akuhlelile. Ngicela wathi ukuthi wena bowuvele ukhona selikhalele uNkulunkulu wakukhipha ngalesikhathi ngoba uthi ngakwadi usengafolisha before you were formed ungakhiwa ungabi nahlwili ngakwadi uyakwadi uNkulunkulu. Amen. Let's start eqina ngalo Psalm 139 verse number 16 uthi all the days ordained to be or for me were written in the book before one of them came to be. All the days abhalwa madoda ungihluleke lo abhalwa la ncwadi angakakho wena before wadiwe abhalwe amagama. Kungiko ke sine sibuka umuntu nasakudalwa akuthiwa abelana imanzi esinye kathe lo muntu umdzala. Kungiko labaye bathi badalwa nje bashona ngoba bathana sebakrethela bangala. Singavumela nje bathandekayo. Hallelujah. 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 Amen. Cela ubambe nako ke sesiyathandaza. Sabantu emagama la washito uNkulunkulu. Whether wena udimisela ngaye noma udimisele ngaye kade sihamba tuke amagama la washito uNkulunkulu. Utakwenda la kulahleli. Ngayena ngova abantu abaIsrael bayakhuluma bayabalisa.
Yesu uthi yena labatshele Moses nakwena lokho labakushida. Nakwena lokho labakushida. So lo silapha nje ukuthi sithe thina kwesitokhonda sabaduka lamagama la sabakhulumile uNkulunkulu. Wesibili ngicela kucela ngayo uNkulunkulu wayihlela impilo yakho. Manje ngoba lophuma emgomeni wehlelwa uNkulunkulu. Sitakwalivla lamuhla sathandaza. Ibuyisele kulehlelo uNkulunkulu. Ibuyisele. Lo sathandaza. Yebo Nkosi ngiza kuwe. Ngitalu lewo ngoba misi se uwe Jesu sisuliwe Amen. On this last day, sina maviki lamabili thandekayo sifunza. 2 weeks wonke sifunza. Abona neminyaka lemibili nalemithathu uyathi babethwala. Kwaba khona ke step up okay. Funa lesifundo sisifundzise lesi. Lesinye sifundo lesikhulu lesikhathi esithi sifundo samoya lengcwele. Kunale note ehlitweni yami noma sike safunza la sike ngaso. Banale note ehlitweni yami lethi hayi lesifundo lesi usona sifuna sibe sesifunza kakhulu kwendlela tonke ifundo. Amen. Abethwala thank you once again. Simela cela ukuthathela umphopo owisi umfundisi. Oh okay. Thank you. Neke bathandekayo noma la lokutela nini sinana 25 minutes wembuto babethwala ke into phendula bathandekayo sithi amen. Uma nakukhona lova nawe ukuthi ufuna ukubuta angashayi lo10 lokho lesifundzile ake ngithi angibutele mina nami ngidibula ngisekhathi kule nto ngibutela khona babethwala ngizamile ukufunda chapter number 9, chapter number 10, chapter number 11. Lengifuna kusho incwadi yaDaniela bathandekayo neRevelation. Idzinga uyiphinze emahlandla. Ulanze different Bibles interpretation. You don't understand. If you was the thing, yeah, not a sample yes, don't too. It's something stand, yeah, Revelation. It's not a thing true. Tilikhuni kabi kabi kanti phethe likusasa lethu. Ngoba bethwala ukuvumelana na. These two books, Book of Daniel and the Book of Samuel. Babeke kunembuto ngicela uqale leti balotha kushaye kahle. Nemuntu longafana nami longasheshe abambe. Ongibambise. Ngiyacala mhle kusele ngcono yami ngibambise.
Awuthini amen. Angathandazela omunye angitshela ukuthi le ndoda yami mfundisi ingqondo yakhe ayimbambisi. Ngiyaphume manje le ndoda ingqondo yakhe ayimbambisi. Abaze hawo ayimbambisi njani wazi nje mfundisi ukuthi abantu ingqondo le ndoda yami ayimbambisi. Wavele ngibona leyo masihlanganisana bagcina athuthileke vele wathi ngiyishiya le ndlu le angiyawuhlala samwe washaya sengihambile kule ndlu leya angikhona ihlala umuntu ingqondo lengangibambisa 70 years what's it 70 weeks time 7 kejelo 7 umele ini ke babethwala 7 years yes ngalo uma bathi nje weeks sibasho 7 yes nabathi nje a week bese ba referishana kulo 7 kule number 7 ngoba liviki linemalanga lang 7 kanzi ndawuthi uma bathi nje nathi nje lapho 1 week sebasho ke 7 years. Okay, yes, so nabathi 2 weeks funa times ngalo 7 years uthola ukuthi iminyaka lemingaki. Okay. So 70 weeks times 7 years. You keep that 490 years. Siyabisana ngobathandeka. Then ngisida ku 7 years kwakhona itemple. NaNkulunkulu creating lakho ngeliviki. That's it. 7 years the temple building. 7 weeks. Or 7 weeks. Yeah, number 7 weeks. What was wabona lo weeks ufaka 7. So it's 7 times 7. Okay, 7 weeks. Yeah, usho ukuthi 49 years. So it's 49 years. Yeah, ngoba nabathi 7 bese bathi weeks. So ukuthi lo 7 times 7 lapho na weeks ko ufaka 7. Okay. Yeah. So it's 49 years. 49 years. Come with me. Sabana 62 weeks. Yes. 62 weeks nangimbala lo 7 years lo mshoko uthi ke 434. Correct. Kwathi lapho kufika Jesu. Dasefika lo ngcwele logcotshiwe waNkulunkulu. Exactly. Yasho njalo Yeah. Dasefika lo gcotshiwe waNkulunkulu. Yena ke utasida bese emva kwalo bese uya emva kwalo kutawunqunywa angadifeli yena afele labane. Afele labane. Yes. Which is Jesus Christ. Which is Jesus Christ. Ani lo Daniel akusho ukuthi ngijesu. Uthi lo ngcwele lo gcotshiwe waNkulunkulu. Logcotshiwe waNkulunkulu umJesu ngoba kulokha moya waNkulunkulu umqobile. Yeah. So uyasho ukuthi memedela inzaba yedimnanzi. Siyabisana ngosibathandekayo. Kuyevakala kodwa. Sikhuluma nga 62 weeks times 7 kwenda ke 434 meaning years. Emva kwalokho kufika lo gcotshiwe waNkulunkulu. Nakho ke uthi emva kwalokho dase kufika na the leader that's wakha sivumelwano. Yes. Usakha nabani esivumelwano? Nalabanene. Yes, ngalamanye amagama usho ukuthi utaba involved global. Okay. Dawusinseka abantu labehlukahlukene ngoba iJerusalem is the center of the world. And uma sotawenta ipeace lapho ufuneka wente ukuthula naIsrael, wente ukuthula nabo lapha yalutela naIsrael. Usho ufuna wente treaty nalabanene. Okay. Yeah. When that's where labanene. Yeah. Nakho ke nayi ngifenze ngithi ya lezivana sakhiwa uthi tekune gray area lapha sakhwanini lezivumelane was the 62 weeks so aphela. Sakhiwa at the beginning of the last week. At the beginning of the last week. Yes. Akhona isivumelwano. Okay. In fact, umlokwakhiwa kwalezivumelwano that kicks in the last week. Okay. Sina nje singahlala umhlawumbe ukhona uhlala ugathe nje nasebenta lesivumelwano nabaseta lesivumelwano sesiyacala ke uvikelo ngoba msolo usunganteka ngibe sengihambile la ngisaphosela ani ngifana enza bala ngathi ngifuna yeah nabakhona isivumelwano
sine bandla la uNkulunkulu sisuke sikhona leso sikhathi noma sisuke sesingasekho. Akucace lapho kufuna ngisukume noma kungaka caci kahle lokuthi kungacaci kahle ngilokuthi kuhamba kwelibandla akusiyo into lebekwe liBhayibheli lavelela kubeka black and white ukuthi lihamba la kepha ubuka lenkulumo kusinabe kwenteka lokwenteka la lokwakulapha nyalo sekuthiwa kunje kusho ukuthi basekhona la abasekho la nangabe bakhona la abasekho la kusho sibahambela mkhathi empeleni ngichaza ukuthi sekutange ukuthi wena ungakuphi lokuthi ngithi ungakuphi ngisho ukuthi sowukholelwe kuphi wena kulokuhamba ngoba kunalabase libandla litawuhamba before the last week ngoba the last week ikuhlupheka kwaJakobe anse niyakhumbula the great tribulation litawuhamba lingaphatheki lona lelibandla thank you litawuhamba lelibandla mphayise lingaphatheki lona kulokuhlupheka lokho. We are live at the studio Monene Flavor Mega Service. Thank you for having me, sir. Yes. Second, unalabathi liban one kwecala akucace ukuthi labanene Bible scholars namakholwa ayavuma ukuthi kutaba nekuhlwithu. Yes. Umehluko nje lokuthi bese bali nebumcoka bayo bese baphikisana ngokuthi kutaba nini. Bese babona lo mnyanga kholwa kunalo lomunye ngoba uthe yena sitawuhamba ngebhasi kanti ukuthi wenje esontweni emoneni kusasa sihamba bazalwane siye eMpaka sisuka nga8 nase sihamba sesiyiteka lenzaba ukuthi sisuka nga8 la lo ningephudi ngifike before 8 bazalwane emoneni ngoba ibhasi itanishiya kanti lo mnye ngale uthi azokhaza imoto tebazalwane sethambile tingekho kanti sitawuhamba ngale imoto talabazalwane bonke bayavumelana ukuthi baye eMpaka manje abasayifuni indzaba yokuya eMpaka sebakhuluma indzaba ukuthi ibhasi noma iloli ngileyo nje indzaba le besibalikhulu kakhulu labanye bathi ekhathini ekuhlupheka lokukhulu udase uyalithatha ke libandla lakhe like livayive ukuthi wami bese ke after 3.5 years uyalithatha ngoba ungase lo last 3.5 years udaba sevie kakhulu the last 3.5 years udaba sevie kakhulu the first 3 itake iyantele kodwa ibe inethemba ngoba usene agreement lesayiniwe letawenda ukuthi kumaintain ukuthula kutabe kusethwa nje emasewa leso uma asa breaker lesivumelwano yena then hell breaks loose basi ke ngaleso sizathu leso libandla utalithatha emkhathini bese basilabanye hayi liBhayibheli lithi nabuya Jesu buya nabuya le ehla lapha Zakaria 14 uthi wehlele entsabeni emnqumo ube ne-earthquake lenkulu kuvuleke libala likhulu ahlale khona la lithi ke labafile ke bayobuse bayavuka bathi ke bona le resurrection the first resurrection iyawenteka lapho ukuthi bayawuvuka lapho bese kushena ukuthi ucabanga lapho nje mina angivumiswa ukuthi inkosi yawo sinayehla lapho ibe yehla nalabangcwele bayo manje angathi ukuthi nabe nabe yehla nabo ukuthi bahambe earlier lokuyale kuyo kufuneka ngiko kumedlula lengasekugcineni ukuthi namthi lo ehla yena batabe bakuphi abangcwele ngoba baselela amathuneni nabangakavuka futhi lapha Thessalonika 1 chapter 4 inzawo yabo seyitapa kuphi seyitapa khona lapha nehla yena uze usomnyelo bhalako batawushayisana ngoba batabe bayehla kanti bayakhuphuka mina bathandekayo nawubukele isithombele ngisithwebile lapha ngikuleli bandla leli pre-tribulation kusho ukuthi around the time sokusayina lesivumelwano before at the time or immediately after
around that time it is the time to be taken. Ukuze bangangeni kulokuhlupheka lokukhulu kwaJakobe. Yeah, siyabonga Thwala. Ngengena kancane, I think 2 years ago, ibook sesalenza apha ikakhulu ku Revelation. Liyakhuluma ukuthi lokuhlupheka libandla litakutesta lela Kristu. Lokusho ukuthi kule first 3.5 years ngahambisana nawe lapho ukuthi sisabe sikhona. Ukungishiya ngemva uhambe wedwa. Athi highlight lokuqale but isengiyalo sengiyabuka phezulu uyashintsha ukuthi wena ungala kule pre ngala kule pre mine vele noma usethole lo first round wekuhlupheka nakhona ungangibali ngedizathu lesingabe sesiyachubeka ngilo siyadibalabala. Amen. So wena kumbe ungethabele ukuthi mid tribulation rapture kusho ukuthi emkhathini nje nasekutaqala lo kwesibili le wave yesibili kona lapha mina ngiulaba labathi pre tribulation usengakaqala ukuhlupheka lokukhulu ngalamagama mhlambe labanye bebetwe ukuthi beva ngathi sebahlupheka nyana awubevalo utho lokhu akulinganiswa nalo ya 7 years esikhuluma nasifunza baprofeti bakubeka ngemagama lehlukene bachaza lesasikhathi lesa bathi no time lesake saba njengaso kude lesiyaphinda sibe njalo futhi. Yeah, so nangabe uve ngathi kunekuhlupheka lo sokuvayiva ngilokhu sile wave nje ilanga kuwe nasifunza la mlandweni kade bahlupheka kuphi nakuphi badonsa amadima kakhulu ukuthi kusinje nasekuvela iCovid la ngakuwe uthi awaphela umhlaba babona lokhu wesi kune Covid babona Spanish flu lesasibulala siwestern Covid nabo bathi umhlaba uyaphela akufani nalento letako ku 7 years. Abathandekayo sitawuhamba ngisifunze nasuka kule journey lesicalile sifunze nje without interpreting the scripture. Open minded. Sifunze the scripture lesikhuluma ngaso la ikakhulu Revelations. Nangifunza intolo ukuthi Daniela abe nebantu wase ubona umuntu ngetigaba letiningi angathi ulele phasi kusukela etule enhloko uyophamba phasi eyaweni uthi nangibona umuntu wase uyavuka uyakhuluma na ke uthi ngase ngiwaphasi ngoba wafika livalo babalekela bangishiya bonke labantu kunomuntu lebengibonile akhulumisana wathi wena lo Thanzekile kami ngitokutshela ukuthi nangu utabendeka emva kwaleti khathilet uyayilanza ungiko ke le verse esiqale last year la khaya Daniel chapter number 11 verse number 32 lithi lapho labo madini because kwale makhosi amaningi la tawuthatha ukuhighlightile but wedlule kuwe ngokuthi sawubiya sifunze kabantu ukuhighlight itaba nemakhosi nala yokudayela kubalo nje amakhosi amaningi atakulwa kanjani ngaselwandle bashaye benda tabe kuliwa kuqathanwa kuthengwana ba-align-ana njoba the first day siqala la ngak-highlight ukuthi kuneli committee lebantu labangithele labakutheka nabo la kwakhuluma ngako-ke letimbondvo leting-10 kwasekuvela emkhathisini meaning uthaseke ekugcineni kubana le nkosi lebusa-ke the reason why ngesano 3.5 years because ngilapho khona kuthiwa lona uthase asephula lesivumelwano nasesephula lesivumelwano ngilapho takhona-ke bese baphambana naye labanenge babone abantu ngoba lethi utawubhadala nedikodede demavemhlaba sike sinjinge impilo ibe mnanzi labakholwako bahlubuke babuyele emuva because impilo tabe seyimnanzi atrekodede demave alethe ukuthula afika phula lesivumelwano in the 3.5 years lokusho ukuthi-ke ngiyokuthi leze singabe ngaphambana ngokuqabanga noma nange injula buqopho ke mina ngisinjula buqopho bathandeka nange unjula buqopho uthi ufunze wakhanza ini because vele njengoba sibite ngalokuhlukene angifake fika bhalwe eBhayibhelini ngabo
the prophets, the apostles, the evangelists, the teachers, and the pastors. So sehlukene vele with understanding. Ngiyo athi abekisa ngebhasi, abekisa ngemoto. Because sehlukene. Lo mgomo ke nje siyembala. Lo mgomo unye sezulwini. Silimana nje lapho. Silimana nje lapho. Nase sesiyekela lokuthi lisizathu sekuthi kubhalwe leli verse elibhaliwe. Lo mlayeto wawuthini. Bese sesigcina sesilanze letinye tindvo leti la iceleni letisita ukuthi kulethwe lo mlayeto lolethwa. Lo mlayeto uthi sitsingeka empaka. Sifuna sivumelana ukuthi siye empaka. Nangabe sesibhizi ngamabhasi nangetimoto sesingasayideki lendzawo yasempaka siyelani. Nako lokulahleka kwethu. Nako la sibese sicabana khona ukuthi sicabanela leti. Lo sicabana nje sinje sicabaniswa kuvumelana ukuthi siyempaka. Alamafishana impaka yethu sezulwini. Sevana masibathandeka. Lapha nihambe nempaka la. Yes. Ufuneka lapha ultimate uNkulunkulu. Empeleni uNkulunkulu usisinzisile. Sasinziswa, uyasisinzisa lele futhi usetasisinzisa ngoba lemitimba lesikuyo ayikholwa leyo. Ngakho ke kuze aphelelise lesinziso yethu kufuneka kufike lapha khona salvation yakhe yaqala ku regeneration yefika ku sanctification wasi justify wasi sanctify kusho ukuthi continuous process. Kufuneka efike egcineni la kuthiwa glorification khona lapho khona agucuka lemitimba yethu asinike umtimba longakhona kuma phambi kwakhe in his fullness. Ngilapho la sidinga ukuthi sifike lapho kuyale sijake khona empeleni uyovela abanye bese bachaza liphuzu lelitsite bathi don't have the escape mentality. Ukusefuna kubale kani we akusi escape kuya ngale nqondo yakuthi kuphi na ucabangela embili silangatela lokuvela lapha phambili kwakho silangatela le glorification akusho ukuthi silangatela kuphuma silangatela le glorification sifuna lo watsini we have been waiting for it very long. Ngiko banemchele nebanemchele laba labashayele kulangatelela buya kwakhe crown of righteousness. Amen. Asithathe simple. Nangabe uyintombi letigcinile noma kulijaha leligcinile. This picture isho lokho. Siyothokoda nase sihlangane naye because nale jalo yojabula nase lithethe. Kethe nyalo lene njani litigcinile nelibandla. Alamafishane ufuna hlala ready langatelela lokubuya kwakhe. Ibandla lelo. Kodwa lapha bese eBhayibheli bonke labantu abangalangadeleli kubuya kwakhe. Nalabantu awungena ke le kuhluphekele lokukhulu ngoba abakagathi vele. The church goers, church attenders. Nangabe batuma vele awu basala la. Nangu lo muntu wokugcina sesigcina thwala ungalenziwa kumalenza ngcingci. Kepha sesiya ngasigcinela. Nangu lo mbudo ke lengifuna ukuthi hleze siphume la. Kuna 7 days. Angabona ngaphutha naye. The last 7 days. Is it 7 days? 1 week. 1 week. The last week. The last week. Yeah, which is 7 years. Now, asengufaka elithini ngethwala. Ngaqhoma thwala. Gladly. Now, tell us. These 7 days, the 1 week. Do you think sikulo noma sengefiki kulo? Askefiki. Okay, manje lapho ke tell us why. Uthi askefiki. Askefiki ngalokuthi lo ayalutela kangaka nje Israel. Asebulukhuni kangaka. Nemsindo ongaka empumalanga lesekhathi. Kusho ukuthi lesivumelwano asikasayinwa lesitamnika kuthula abe peaceful for a while. Kanti ngileso sivumelwano leso that kick starts the last week, the 7 years.
yini lefika kuqala kulesivumelwano unikwa phakele thempeli. Kude correlation uthi kufuneka nasekwenteke ama events alo 7 weeks libe lithempeli bese nalo liba khona ngoba kutabe line function yakhe at halfway the 7 years, at halfway the week kufuneka lo muntu akhone kuma lapha ethempelini selicalile kusebenza emabe ethempelini athi enough ngemnikelo uNkulunkulu ngimi. Kodanyela athi sinengiso lesiyoma ethempelini na Johane usho njalo sinengiso lesiyoma ethempelini siyawube sesithola kuphetha lokwabelwe sona. So ngalamanye amagama leli tempeli lingaqala much earlier before the week futhi lingaqala within the week ngoba sekubonakala itechnology singashesha kanganani kulakha ibe functional if the material nangabe kunywa nje lapha abantu bele report ukuthi ama material akhona everything ikhona. What will it take to make the temple with the technology they have now? It means within 2 years temple will be. Yeah, in fact, even within a year, the technology is just too high. Sebeta netinto setijujiwe tihle ngake ngahlala eJapan. Ngibukela nabakha. Ngihle ngiphuma la 17 ngihlala ngiyobukela bakhathini. Indlu yonke ucala ungaboni bathi sitela bendalo. Uhlala emalangana bathi sitela ungaboni. Waze waqala kuyibona iphelile the next day. Nami singiyangiyoyibuka entanjani. Yonke into lonke litime lelikhona la lijutshiwe enkwalini. Bona balanze kunemshini libe lokuthatha lokhu kufaka la kuyakhaqeka. Kude lapha abasahe abentini lapha nalo bakhathini. Ubona nje ngama robot uyathatha kuyakhaqeka. Ubone ngomuntu adonsa inzambo yakhe lapha kuthola lapha ufaka line la gas lapha kuleli pipe now wafaka ama pipe etasajoyiniwe ngoba yathi kuyalena kunganani lijoin intaba lapha bese kuyoshona ufike babantu beyokhaqeka in 2 days ubona indlu imile ifulelwe kona kuhle bakhona ukubona sebafulele nangabe basebena nale technology lenje. What will it take to build the temple? What will it take to build the temple? Almost no time. Just a matter of months. A matter of months. Akusho bathandekayo lokho kuthiwa le temple singaqali akabuyi Jesu. Akusho lokho. Futhi akusho ukuthi utawubhuda. Futhi akusho ukuthi utawubuya naselicale kwakhiwa. Futhi akusho ukuthi utawubuya selicale kwakhiwa. Ngeke kumfinde. Kepha nje ngalesikhathi sekuhlupha lokukhulu along the way litabe selikhona. Tikhatsi utadisho lamuhla asashumayela but wamention yesinye isign. Just one. I think lamuhla cause uyasonga utawuqala kagcina khona bese usho leti etikhatsi ema signs. But one of the signs, the greatest, lengivanga inhlitiyo yami iyalangatela ukubona is the building of the temple. It's one of them. Lengikholwa ukuthi esiphele eBhayibheli utakwendeka njengoba bekusile ngalo Isaiah 46. Losho ukuthi one of the signs efuna siwaqaphele kulawasho lamuhla lokungendeka anything after these signs asakhona. Sivana bathandekayo. Lokunye lokukhulu uthi teba beqala lebe kungakwadi. Usilobo abashaba abaprecious bavulela emaJuda ukuthi etatokwakha. Ngoba tabe asabele ekhaya onke. Nanyalo they are under duress. Too many Jews returning home every week, every month. There's no space. I was in Joburg for a training, a retreat abafundisi. One of the guys come to Cape Town. Uthi ngale ndlela emaJews lafike lamaningi ngayo aqhamuke emaveni lamanye emhlaba ale Cape Town. Lo nguye uzothi unama spas la 7 nawavulile Durban, eCape Town wabala uthenza kweletiningi letihlukene. Bathenga umhlaba but lokho bakulungisela ukuthi nabasawuthenga lo mhlaba banemali baba bayokwakha ekhaya. Nalakusho ukuthi within few weeks or so babe bakhile bahlale etindlini dawo.
So ke konke lokho lokuthi uliwe kuvula lendzawo ukuthi bathi ohlala bengakwakhe lokho kuvula lendzawo ukuthi babuye ekhaya abantu babo and iBhayibheli lisho njalo they will come back home. They will come back home before it was emakhosebuye. Amen. Athi ke lo mnye umbhali manje ngibasenathi ngiyamfuna into lobusuku ngisakhumbuza ngafundza kubo. Lembi lena angeke enqanyulwe ngumuntu noma ngabe lebhambe lingakanani. Lembi hleze lesiyibonako incane angeke incame lo muntu. The day yancamula uNkulunkulu uthi wehlise amatshe langane imoto. Ashaya bulale konke aphephisa abantu bakhe. Khumbulani izayo nezumelana naNkulunkulu. Athi khethela yena. Lezo zimele lesongeka sincamule. Noma ngento engathi akamboni nyalo ngilokuthi umnqumo lojujiwe bewecelele kuze kufakwe thini umnqumo wesiganga. Kepha nasephelele isikhathi semusa salomnqumo wesiganga utase uyaya ulanza lo wakhe. That is the bringing of the last week. Ngoba sobuyela abantu bakhe. Within these 7 days, the 1 week, which is 7 years, so many things will happen. So many. Angathi ndabena ngakeminyaka ngindeka ngilengisefana ngisikindeka ngibengekho. Namsengihambile ukuthi ndabe ngifile but nje asathi 7 years yokuqala nini. Angivana ukuthi abethu abantu abayashumayele during isikhathi sakhe. But ufuna ukuvala ngokuthi babethwala. The reason why sithi libandla hlale phansi lifunze ukuthi na ungabuke emuva buke abatali bakho inhlanhla labakhona keje labangekho sebahamba basenkosini okuqala lo lokusho ukuthi kude umuntu utawuhlala emhlabeni forever noma singahlala 50 years from today indeka thena bese singasekho ku 50 years. Indzaba lephuthuma ingu2 lengikhanzile emhlabeni. Number 1 is the day yokufa kwakho. Number 2 is the rapture. Lamalanga lang2 aswati indeka nini. No one knows when I'm going to die, when I'm going to die. And no one knows when the rapture will happen. Musinapha nesonke ude lowadiwo. Ithi ngelendzaba lethi asibe ready. Rapture or no rapture. Dead or not dead. Athi nesonke asibe ready. Kuthi after sesifile simbone uNkulunkulu. Amen. So one of the things the festival as a church ukuthi konke la sinikete kona uNkulunkulu ukufika etalente ethu funa sikwende ngoba kunema rewards angeke singakuwe like building the structure. No one will give to the structure saNkulunkulu uNkulunkulu angamrecognize. No one. 2023 I think ngafundisa ema crowns babe. One of them ngilolo show crown of righteousness. Ngileko lesikatfola nasifika ngale. Abanye batothola icrown ukuthi nangithakazela abantu they were helping me. Yothatha they are credited to our account whatever we're giving, whatever we're doing in the house of God. Whether it's a prayer, whether it's giving, whether anything yokwendabo ukwendela umbuso kaNkulunkulu, there's an account in heaven for you. Just because you have come, it's added into your account. Bese kuhlala ukuthi wendeni ke landlini yaNkulunkulu. Wendeni. Amen. Abethwa utawubuya atosonga. Lembo ukhona yini isikhathi sami seshayeleke. Ukhona into ofuna ukuthi naku lokusele kunefundisa kuyangishisa lokho. Akamsasala sakho ke. Kuyangishisa naku nje mina. Ukuthi ungishisa bona ngopholile nimnanzi bathandela. Akehlabathi. Uvakele. Uthini manje? Siyabonga babe ukuthi angithi babusetha ufundisa itawuvuka lemibuzo kule session la tayithatha nje nyalo kunengi lesina. Mina ngeke ngiphendule. Cha indabe seyivuswa ngilesifundo. Okay. Ngicela kubonga. Let's violence iphuma lapha e studio.
Babefana, can you say something to the church? Nakubulo losibukele apha ekhaya. Yeah. Lenzaba ye-rapture abathandekayo akusiyo indzaba yokuthi naso uyiva wethuke. It was not meant for it. Nangabe wethuka nasikhuluma uyawube mina ngikhulumako angayibheki kahle. Uthuze wethuka noma lo ngithenisi nangisayibheka kwakhanza kusuke usesipolweni lekungesiso. Ngiloko lokungakwethusa kulobhi ngenteka one of us is guilty. Ngenteka bangabhekeli kahle lenzaba ivela ukuthi baseThesalonika ngekuthi kunembuto ikuze kuvela lonke nje lento lena Paula uphendula umbuto hey usifundzisile la ukuthi sitawuhamba sibe senkosini sithola imichele lena kube njani naba dihlobo tethu setifile have they lost it? Have they lost the chance ngoba sihleli silangatele ukuthi asithathe nyalo bona sebafile have they lost? Ngiloko kumbudo uthi angithanzi bathandekayo ningabi nekwadi ngalabalele balale Nkosini ngoba nine ngeke nibendulele nine niphilayo ngeke nihambe kucala kunabo. They have not lost, they're just waiting. Kutawukhala licilo labafile bavuke kucala bese ke thina lesesikhona siguqulwe bese sesiyoba seNkosini. Verse 18 wakhona uthi dududanani ngalamanye amagama ningadzabuki njengalaba ngenathemba nanibangcwaba bakholiwe nathi ukuthi balele eNkosini batawuvukela eNkosini. Lenzaba ukuthi Jesu uyabuya indzaba efanele is excited isijabulise but nasesaba yabibekeke kabi leyo ndzaba leyo ibe kungathi into yokupancha wena le etulu kude lo pancha wakho ku reward emachawe nangabe awusebentanga ngendlela efanele u reward ngazero kepha akusho ukuthi sebatakugangatha ngoba akusekho kulahlwa kulabo lesebaseNkosini lesebhale. Kepha ubonakala ungathi lemichele iyenta ukuthi ungene etigabeni letitside kulempilo lesiya kuyo yaphakade. Nalama elders nje mfundisi 24 elders la Dumela ungihluphile ngifunda just a few days ago. Ngizama 24 elders ngoba bengilomcabanga all this time ukuthi didalwa delizwe letadalwa uNkulunkulu dahlala khona le. But these past few days ngizayodadisha ngivuka ngathi kugucuka leningi ngivuka ngathi ngemakholwa lawo Jesus ngemakholwa ukuthi bantu labanikwe lama crown base batase bangena etigabeni letitside of ruling with God, being honored for the great work they did here. Ngeke bafake imichele ruling with ukuthi bayayilahla phansi bathi ngeke sibuse ukhona wena. Athi yena busani kusho mina phinze siyilahle phansi ngeke sesibuse ukhona wena ukhona. Lokuthi ngicabanga ukuthi bantu ngemakholo naloko kwenta ukuthi ngicabanga ukuthi ngoba kule ezulwini la kwenteka khona kusho ukuthi labantu vele le rap boba kufuna ba rap challenge ekucala bayocheliswa lemichele baze bayoba khona lapha Johana sababona khona ngoba bathi bona kusambulo nasebahlabela ingoma yabo it's wena uNkulunkulu who has redeemed us. And ngiko lokunenta ukuthi akusito directly lezulwini manje lethu akusila abadala badala nje kuba ma ele badohlala laba bathi bona wena losihlengile nangabe basihlengile ngosihlengile ukuthi baqhamuka samwena abantu losebala wena losihlengile sengiyasola ukuthi lama elders lawa la 24 ngilabahlengiwe ngengane abahlengiwe yo ngithi bathandekayo umnanzi ubhale wadalelwa into letimbili ngathi seyisamarini noma wadalelwa letimbili uNkulunkulu wakudalela ipriesthood
uthi ube ngumpriest uhlala uvela phambi kwaNkulunkulu umkhonda futhi uphindze uvele phambi kwaNkulunkulu on behalf of others labangakhona bona ukudivelele wasidala sababu ukuthi sibe ba priest. Number 2 wasidayela ukuthi sibe ngemakhosi serule lokho wentela ukuthi nase sikholiwe nje ubese usipha igift letside uze uarea letside sitoba ma-kings uarea letside las advance uba inkosi yekusho ukuthi ube nemagunya la ngetulu kwalemvelo lekhona la umuntu lo negift bathandekayo uyinkosi ngoba wenta ngekwemvelo lokunendeke akwende bese uyarula kule area le naloya uyarula kule area nangabe uthi uyarula uya advance ngifuna uku-advance lo mbuso wakhe la emhlabeni weva ukuthi kunebulukhuni uyakhonda priesthood uvela priesthood yakho ukhonda na ukhonda uNkulunkulu alethe inqubekela phambili kule rulership yakho bese uyachubeka futhi uya-advance. So every time now uvela impilo nje lukhuni sesikhathi ukuthi ubheke eTulu ukhumbule ukuthi ungumpriest wena ushaya impepho lebheka uNkulunkulu bese kwenta kuyathaba nawe udakungathi kwenta udawuva sokucala kuhamba futhi weva kukhulu kakhulu sikhathi sekukhonda ngoba wena uyinkosi. Encwadzini yabasambulo Sambulo 1 verse 6 ukuthi wasenda sababa wasihlenga ngekadiyana wasuyasenda ukuthi sibe ba priest nemakhosi uNkulunkulu abevela afuna kwakha a kingdom. Deuteronomy, he wanted to make himself a kingdom of priests, hallelujah, and kings. Encwadzi yakho kuPetro kuthiwa we are a chosen generation, a royal priesthood. Lokuthi royal ukuthi we are kings, lokuthi priesthood bakhonde nasihlengwa ngenkati yaJesu sibuyela le kuthi sibe ngemakhosi sibe ba priest futhi. Angathi ngitsini ake ngishe la shatanda bathandekayo. Hallelujah. Kuna into lengihamba solengihlupha lokho ateka lenzaba yama 24 elders level. Maye mani angathi mabuka noma kungakhola sengiwezike lokholwa engathandeka. I read the scripture sithi some of us lesiyofa singa khulume lokubi ngomlomo wethu singende nesono will judge others in heaven. God will give us an opportunity. Asihleli namankosi kube ngakufa kusemncane hleze ngangizange ngitimosha ngihambe ngilalalala ngana kwana ngakhona kwenta lokhu ungekube kusha. Noma khona lenzaba ithi labangazake bakhokha lokubi labangazake badla sono, they will judge others. God will give us an opportunity to judge the world. That's the thing. Engathi angilimada kathangos. But so shito dokotela wami la uNkulunkulu utishinja kudini siyabemukela lo alethi mandla ke amen. Sesiyathandaza ke siqhubeka nenkonzo. Heavenly Father, thank you for this greatest opportunity just to sit down and listen to your servant iqonzisa ngokwembhalo. Siside Nkosi in this journey senda sivumelane nawe ukuthi siyakuthanda wathi kulezumene lesi sine kwethu sesizuze umusa kuso side kule journey yokukuthanda njengoba wasithanda kuqala usikhuthe usiyale usiqonzise uzubambele inyawo lethu ungashileli kuze sifike phambi kwakho sibone izidumiso zibabade njengaNkulunkulu wethu. Sibuze saqhubeka nenkonzo idumo litabela kuwe Baba egameni laJesu, amen. Ashayidana ashayidana.